Twongeye kubasuhuza mwebwe baduteze amatwi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho update ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko. Uyu munsi tugarutse mu burasirazuba bwa Kongo, tukaba tugiye kwerekeza muri teritwari ya Rucuru ahavugwa ko General Major Makenga ubu ngubu yazamuwe mu ntera. General Major Sultan Makenga wari usanzwe ari umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23 yamaze kuzamurwa mu ntera agirwa Lieutenant General. Ibi si igitangaza ahubwo igikomeje gutera amayobera nuko General Major Makenga ubu wabaye Lieutenant General yazamuwe mu ntera mu izina ry'ihuriro Alliance Fleuve Congo ryamaze kwihuza na M23, ndetse amakuru aturuka muri teritwari ya Rucuru akavuga ko iri huriro ari ryo ryamuzamuye mu ntera. Byumvikane ko atazamuwe mu ntera mu izina rya M23 ahubwo akaba yazamuwe mu ntera mu izina rya Alliance Fleuve Congo, ubu yamaze kuba umwe cyangwa se kwihuza n'umutwe wa M23. Sultan Makenga akaba yazamuwe mu ntera ashyirwa ku ipeti rya Lieutenant General, azwiho kuba yarayoboye iki gisirikare cya M23 kibasha kwihagararaho imbere y'ingabo za Congo FARDC nabo bafatanyije mu bihe bitandukanye. Izamurwa mu ntera rya Lieutenant General Sultan Makenga mu izina rya Alliance Fleuve Congo ritumye bamwe bibaza niba icyitwa M23 kizongera kuvugwa, kuko uyu mutwe wamaze kwinjira muri iri huriro rishya rya Alliance Fleuve Congo ari naryo ryamuzamuye mu ntera. Ibi bije bikurikira irindi tangazo rya M23 rivuga ko Colonel Nanga washinze uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo abaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu mutwe, ndetse mbere yaho Colonel Nanga akaba yari yabanje kujya muri Rucuru aganira n'abayobozi ba M23, aho bivugwa ko akiri kugeza amaginga ya nk'uko nabikubwiye mu nkuru ziheruka. M23 ikaba yihuje na Alliance Fleuve Congo kugira ngo bafatanyirize hamwe kurwanya ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bashinja imiyoborere mibi ituma abaturage bamwe bibasirwa n'ivangura ndetse n'ihohoterwa. General Major Makenga wazamuye mu ntera n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ubundi ni muntu ki? Makenga kabundi witwa mu gisirikare S5 yavukiye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru tariki ya 25 Ukuboza mwaka 2023, bakaba afite imyaka 50 y'amavuko. Yavukiye mu muryango w'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Ni umugabo muremure wirabura, umusirikare w'umurwanyi bivugwa ko azwiho kumasha komora ku bamutoje aribo RPF yinjiyemo akiri umusore. Ni umwe mu basirikare banze gutaha n'ingabo z'u Rwanda zafashije Laurent Desire Kabila kugera ku butegetsi nyuma y'aho u Rwanda rufatiye icyemezo cyo gutaha n'ingabo zarwo ziva muri Kongo. General Makenga, General Major Makenga na General Bosco Ntaganda na bagenzi babo banze gutaha mu Rwanda kuko bumvaga barageze muri Kongo igihugu cyabo kavukire batakivamo. Nuko bakomereje mu gisirikare cya Kongo bagenda bazamuka mu ntera bahabwa amapeti yo hejuru. Uyu Makenga yakomeje kubikengera cya General Laurent Nkunda mu ntambara zose babayemo muri Kongo kugeza ku ya CNDP mbere y'umwaka w'2009. Umwanya uyu mujenerali aheruka mu ngabo za leta ya Kongo FARDC ni umuyobozi mukuru mu ngabo ashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mwanya yaje kuvaho ajya kwifatanya na M23, umutwe w'inyeshyamba wari umaze kuvuka uyobowe na General Bosco Ntaganda. Uyu bivugwa ko yavuye i Bukavu n'abasirikare bamurindaga ajijisha asa n'unyura ku butaka asanga M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe bivugwa ko Makenga wari koloneli icyo gihe we yaciye mu kiyaga akoresheje ubwato. Iyi nzira y'inyeshyamba General Sultan Makenga yanyuzemo kenshi ariko cyane mu Rwanda ubwo yinjiraga igisirikare bwa mbere mu ngabo zari za FPR Inkotanyi mu mutwe witwaga APR. Yongeye kuba inyeshyamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nkuko nabikubwiye haruguru, afatanya n'abandi mu guhirika ubutegetsi bwa Mobutu. Yakomeje abinyeshyamba y'umutwe wa M23 waje gutsindwa mu gisirikare uhungira igice kimwe muri Uganda ikindi mu Rwanda. Mbere ya ariko Makenga n'ubundi yari amaze igihe kinini kirekire yibera mu ntambara, kuko nyuma yo kurwana urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye mu mwaka w'1990 rukarangira 1994. Mu mwaka w'1996 yahise ajya mu mutwe wa Laurent Desire Kabila wakuyeho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko babifashishwamo n'u Rwanda na Uganda. Nyuma baza gushwana ahita ajya mu wundi mutwe wahise uvuka ariwo RCD Goma warwanyaga muzehe Laurent Desire Kabila. Nyuma ajya muri CNDP ya Laurent Nkunda. Nyuma gato aza kuba umuyobozi wa M23 yakomotse kuri iyo mitwe yose nkubwiye haruguru. Makenga rero yaje kuba umugabo wa M23 gute? Aho muri pariki y'Ibirunga ahari ibirindiro bya M23, General Major Makenga yahise yungiriza wari umuyobozi w'uyu mutwe General Bosco Ntaganda, ariko nyuma baza kutumvikana
birumvikana ingabo zicikamo ibice, buri gice gishyigikiye ikindi. Uko gusubiranamo kwaje guha icyuho leta ya Kongo cyo kubarasa, maze ibyo bice byombi biratsindwa bihungira kimwe mu Rwanda ikindi Uganda. Ugusubiranamo byashimishije abandi bakongomani bari basanzwe banga abanyekongo bavuga ikinyarwanda. FARDC yivuga ibigwi ko batsinze urugamba ku ruhande rumwe, naho abandi baturage bavuga ikinyarwanda benshi bari mu buhungiro mu nkambi z'u Rwanda na Uganda, Kenya n'ahandi barababara cyane bikomeye, kuko uru rugamba rwa M23 bari batangiye kwizera ko ruzarangira rusize batashye mu gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2012 M23 ya Sultani Makenga yatangije intambara ku butegetsi bwa Joseph Kabila, ariko nyumiza gutsindwa na brigade idasanzwe yari igizwe n'abasirikare ba Tanzania, Malawi, Afrika y'Epfo n'abandi, bihawe umugisha n'akanama kaoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Maze General Major Makenga n'ingabo yarayoboye nyinshi bahungira muri Uganda, abandi mu Rwanda. Mu Gushyingo umwaka wa 2021 General Major Makenga n'abarwanyi be ba M23 bongeye kubura intwaro batangiza intambara ku butegetsi bwa Kinshasa kugeza amagingo aya, aho bafite ubugenzuzi muri ibi bice byinshi bigize teritwari za Rucuru, Masisi na Nyiragongo wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubu General Makenga akaba barizwa muri teritwari ya Rucuru, ahari headquarters za ARC 23. Ubu yamaze guhinduka Alliance Fleuve Congo nyuma y'ubwumvikane na Colonel Nanga, ndetse uwari General Major Sultani Makenga ubu akaba yahise azamurwa mu ntera agirwa Lieutenant General bikozwe n'uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo. Naha dusoreje izi update ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihe cyose turi buze kubonera amashya nkaza guhitanya kugezaho.